Bizde Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Fa'lam annahu la ilahe illallah. Bilgin Allah Taala жалгыз deydi. Birinci Allah Taala keledi. Ondan keyin ikinci orunda ata-enenin razılığı keledi da. Biz Allah Taalaga dua kılıp ata-enebizden batağımızı alıp çıga turgan bolsak, oşonda dagın ata-enebizin batağısın Allah Taala kabul kılat eken da. Antkeni bayakı ata-enenin balasına bolgan duası, alem baldarın ata-enesine bolgan duası kabul bolat deydi ko bizde. Misal ertemenen jumuşka jönöndө Allah Taalaga tawakkel kıldım. Allah'ım özüңөр kıl. Ata bir batağınızı beriңiz, men jumuşka jönödüm dep turup atаңдын enеңдин батасын alıp turup çıga turgan bolsak, inşallah sözsüz türde bizge Huday Taala bereke beret. Oşo ata-enebizin duası sebep bolat eken bizge inşallah. Kur'anda kelet: "Va'budullaha ve la tuşriku bihi şey'en ve bil validayni ihsana." Sizler Allah Taalaga hiç kimni şerik koşboston ibadat kılgıla, jana ata-enеңерге жакшылык кыла дейт. Demek Allah'tan kийinki orunda ele bizde ata-enen aytıp atat da. Oşondan yok degende күндө эртең менен telefon çalıp bolsa dagın telefondan da bata alıp tursak bolat da. Oşonu atkarbayt da bizikilерчи. Ata-enesi bar Kudaga şükür. Tiri. Эми кейлер арга жок, ата-энең өтүп кеткен, ахиретке болуп кеткен. Bir дуа сурай албайсың, же bir абалын сурай албайсың. Ата-энеси бар туруп, эртең менен телефон çalıp, мисалы не, мага bir батаңызды бериңиз, мен жумушка кетип атам деп туруп, дуасын алып чыга турган болсо, Huday Taala sözsüz türde anın tilегин берет да. Анткени хадисте келип атпайбы? Ата-эненин разылыгы бул не? Худайдын разылыгы. Ата-эненин каары бул Худайдын каары деп коет.